Babueledi ba ga Mafe kwa tshimologong ba gwetlhile ka katlego tshwetso ya kgotlatshekelo e potlana ka gore ga ba latela dikgato tse di maleba. Ba boleletse kgotlatshekelo gompieno gore ba santse ba sekaseka kgang eno. Ba re ba tlhoka nako go buisana nae le go sekaseka ditlankana tse di rebotsweng ke puso. If we consider Section 78 referral, it can be done even in the middle of a trial. You can imagine some of the trials might take even years. Even if it's after 2 years, you cannot simply jump and say you take a person and you refer a person. Law says everyone is presumed to be of sound mind until something tells you that I need to reconsider this route. Mafe o tshwerwe morago ga molelo o lakaitseng kokwana bosetšhaba ka ferikgong monongwaga. Ke ena fela mmelaela yo a tshwereng. Puso e supile fa e siametse go ka tswelela ka tsheko. Now it looks like we might go back to that application which we made at the lower courts for him to be sent for observation, and they say they are considering our application. So we're likely to, when we come back, like it was indicated in court, that they will be able to tell the court on the day whether their client agrees to that he be referred for mental observation. Kgetse e buseditswe morago go fitlha ferikgong a le 27. Mafe o tla tswelela go nna kwa kgolegelo morago ga go retelelwa makgetlho a le mmalwa mo maitekong a go newa beili.